Nama Kyntien delete ke belabu unayam Liangpyrshah ba Titos tower kan ban Iatai lo ke jingwanra ka executive committee ya ka service rule aja fru hak Dorbar usung kno ba penia Dorbar ba strong pila khajana sya syu ban Iatai kane ka wanra ka jinya pen ini ya padang ba Titos tower ba usung kno ka ba sim talang do UCM ba Winston tuni lengdo hadu ba ki MDC ke Liangpyrshah ka mi no napok ing Dorbar usang knol ong bakam don jingmut syu ban ai jingkren na mau ba Titos tawer radat ban pha dilit ikimat ki brabu hak amendment ke jong u kam hadin ha bakren hol kane ba Titos ong ba kam don jingmut yaki ban syong nama sya syu ban yakren u lak deu ba kane ke service ru aja pundeu kedon sibon ki jingduna ki badon kam manyata nam ta ka jingbit jingbiang ginong tre ke council. Yes, ngasusu kepada kam. Kentai ya right kedungi ku kinomi kemat da kentai Aklam kentai. Aklam kentai. Keren bagi penpau ye halo ini. Nomor bakat ketika rules kalau biar ya ke chair jangan bangan sya ya kini. Bila dia pediang bila dia senang. Yes, cuy ngepediang ngailat. Ngailat itu yes hadiah ngayu iya kini kalau keju. Pada ni ngaji kita dia kan nombor. Boleh sindir. Ini syong ni itu pravasi begini keren. Dak bentar ke jimah aja kau ber. Ngasusu ia kata. Ngasusu ia kata. Ngasusu ia kata. Nomor hangni bapila badilit. What is to be discussed? Didiscuss ke? Ladilit. Mentala takakot seda kadang takakot seda sudah hangtang ini discuss ke ida. Habang dilit kamu apa ingin mengaikan ya balik apa dilit. Tu pila ada mention something hangni. Pila ada mention something hangni delete lale pila ban ai sakano sakwe pat wording iban substitute hadin juga deleted. Yes. Te nomor dah kaba buram nyepi dah kaba buram nyepi. Yes, ngasusu kalau ada apa ngamla. Kalau bija ke chair mengansya ya kena guna belong frivolous. Simple as that. Frivolous and meaningless. Kata si karuling itu bisa makin air kan ini kan? Hang ni rungala apa naya kata karuling. Balik lah. La ya kata balik lah. Hang nu thok bong la. Mula namanya bila ada admit yes, la admit. Don't know about admit rungala apa kata. I'm under which rule bang amla? Under which rule bang amla bang ani? Ngomong bayu. Lada jen ba free phrase ya kan ni? Lada jen ba free phrase ya kan ni? Ada kamu yang nganai galat. Andai hang ni la delete, la penpau ba pila delete. Lada pila delete ngaru nganam sya hi bangan sya ba pin discuss ya kayak balong frivolous and meaningless. Kalau disgrace ya ke chair. Kalau disgrace ya ke chair, semua member masuk ya tak. Kalau disgrace ya ke chair, you have to pila ada mention something ber. The delete mean delete. Delete mean nothing. Soba nang ni sekmat. Lada pibu ka Kyntien delete you should have something. Lada delete only one clause na accept. And write the whole clause nomor kumbaga page mata hang ni. Dah kaburam ni. Lah ngapej hang ni ka sang ke index and definition. So what else will be the amendment ni? Kan mau nang ni sekmat ban rephrase nganum ailat kan ni nganum syak ban ya. Ada fisusi baru kalau habatan ya ka power dong Sherman hani mention hani ka serviceul impedian community serviceul am katakan I can klik ke isi. It's not my headache, it's not your headache. Let the isi. Bahkan very kata headache. Yes, ngasusu tu. Lada kawan dah kelenti ke jongpi ro hakar pumpu kopian ala makria. Yes, nakmat ngapriang. Andai mentan ngandala recheck biang itu, ngandala recheck biang ibar. Kani the whole thing lah delete. Mr. Chairman, they had all the time awan ra yang point of order 88. Ini ka pedi ba penting. Boleh intim. Kalau awan ra close by close. Ngobah. Ni penia aja ka house ro as per ka eti rule.
Bibit biru. Ayah Mr. Chairman, Andre Pitlam Afia. Abang ngano makta. Kalau ada pisau kita akan sim ya ka sense ya ka house. Kita kiba menjur ban move ya ka amendment subhayang. Kiba menjur ban move ya ka amendment subhayang. Ini menjadi baru. Okey, kiba menjur ban subhayang kiba menjur ban move. Kiba menjur kadang ada majority. Man ayla siap dah kasar tu kau. Ya ka amendment. Kublai Shibon. Luar kan ni. Ngayai as per rules. Bila dia pedang. Tim ayla kan ni kalau bapi divide atau bapi penduk ya ka hok ka jonga bangan keren ni hapo hau ke ding sisa. Nilai ngasal. Kamdai bang penduk kadai ka jing bakla jongpi ban wanra. Ladang bakla pedi. Subha. Bila pedang. Kalapian anda ngai hang ni bakla deleted. There is nothing to be discussed. Subha. Labiang. Kublai Shibon. Umno fikiran ka usah. Ngakhat yo siam subha ban Jing siya kam dade bang iong bang walk out namar ka jing snow ke demi ngem dar jing mentoy shu ban shong house namar la khan no la pendu no ya ka hok ka juni ban keren kam dei ka jing keren ka bang asuyang ban keren ka dei ka amendment ka bang labu da ka lenti ka badai ha ka ba u Sherman u badan buram u la ada priang nadu mencisi kan dia nadu ka first day ka badan ka session hakabala ongman submit iki amendment ya haswa kalai beji pi habadan kinu no ki bill kadai ka hukum kadai ka rules ba beniat ya kayeng Dorbar bala dangi kwa ban discuss ya ka bill cubo ngidon kajing bom ha ya ka bill kamu ngibu da amendment but habang ngibu da amendment ngikut iki clause balik ngikut cuba ngakut kawin ngalah mendiscuss the whole bill keluar kentup baru khai dulu kadika hok ke jonga kabangan pak dilit haba pak dilit kamut bam dan scope shu bania kena kini ban sutu ya kata kitu ki perlok mentan UCM kamtam ukda uba le yu shu bania keren haba pak dilit haji shisha maki kidei ki ruling ki ba presiden ni gabil but haba ki present ni ka bill hapo ka house kumo kalau kadon kalenti yang ni ki member bangin bu daga amendment tengah bu amendment haba ngabu amendment ngatho delete ne ngatho kumdoru u chairman u la de ban pria but hakani ka order paper ka pamenta ka silu mo sa I copy haba da copy kalau adon kani ka list of business hakaba on consideration of united kasih juga bedeng don tribal Bat kumjur ya katu ke bau lahang yang mentan keren kepada batka service rule. Oh, consideration of the Khasi Hill Autonomous District Council Service Rule 2026. Akan di order paper kalau ada. Bakadon kawai ke amendment ke move dawa tidak perlu kan but bandili di kini. Habang apa delete kamu nak kuat discuss. Haba nga discuss kamu kasyong hati laki priang na yan. Kidai maki iwan rai kabir. Kamut habang apa delete. Kamut la delete doon. Kamut ki ladaki ki ong bala delete. Kamut maki king ki basutu bakla. Tiaga juga por usyaman ru umde syu ban apply ya katuga rule ko ong mene ga rule 84 bakla. Boong baga diga lada kadeka ka amendment ka balong meaningless. Kumno kan long meaningless kadika amendment. Kabadai ka service rule jom kinong trek. Balik warna ka amendment namar ba ka amendment kanika bill ka bangiyo ru midang iyo sisi shwa banosisya. Take jing ba. But ngalap go through yang kanika amendment but ngalap sibun kilakuna. Sibun kijing duna. Tenata kadaw kajik temu ke jonga bangun ra ka amendment kalong ban kerpat ya ka house. Balakum no ngin ra shwa syaka refer sa select committee. Kila juja hakipor ki banswa. Habang iwan ra wat nakaliang jong hakipor ng CM. Habang ki member nakaliang jong ka persya.
kimpat hun kiwara ka amendment ngi push ka select committee da ka jinga stu jimut la namar kani ka bil kam date jonga shimet kam date jonga isi shimet kani ka bil jong ka house but haba ka de ka property jong house de man I like but discuss Ray mentan la shu pendu jubor la hang jubor ya but kani hi nga penpau kadi ka jingle bi an ka jingle ka balong highly illegal ka bam don rule don an ban pendu sisin ba pila admit ya ka amendment ka sunga ompat juja balin tin maglai mena masun sedang ini ka amendment balik kitin apa kita ni kan numbers kitin imat kilong shiki imat kisutu ba nomla ban juba ni ngamtip balai re haba dan hak ruling debat sim ka responsibility debat ailat yang member mangilaya dengan prosedur mendai bang asu yang klebe itu ban su halak klebe itu mobil itu ngada yang ngada pak ngada summit atau por biang ya ka amendment ke jonga ya ikut motion ke jonga kenapa kan dia ban discuss habang iyo ban discuss kemudian iyo kan anjing mun iyo ban PNI hai duna hai katam katakin ke jing thu jongi ban long kinomi kemar belum kumta terlen yun khot Dorbar Su apply bida tu garul jom ki kan le ka bomon tu pas kat bomon. Ha?